U našu polikliniku došla je pacijentkinja sa ovim rentgen snimkom i pitanjem da li postoji mogućnost da ovaj polomljeni inficirani koren izvadimo, odmah ugradimo implant i na njemu postavimo privremeni zub, a da na mjestu kutnjaka ugradimo 2 implanta, pošto je vidjela na našem sajtu da to mi radimo. Mi smo odgovorili da je to u našoj poliklinici već davno rutinska intervencija, pa da pogledamo kako smo to rešili. Pošto je na mjestu kutnjaka debljina kosti ispod sinusa bila samo 3 mm, kao što vidite na rentgen snimku, uradili smo sinus lift, dodali veštačku kost i ugradili 2 implanta kao što se vidi na ovom rentgen snimku. Prvo smo izvadili nadogradnju sa polomljenim korenom zuba, zatim smo borevima napravili ležište za ugradnju implanta. Prije ugradnje implanta laserski smo uništili infekciju koja je bila na vrhu korena, kao što možete vidjeti na ovom demo modelu. Zatim smo ušrafili implant i sa strane dodali nedostajuću kost. Na kraju smo postojeću keramičku krunicu adaptirali i postavili na implant, pa da pogledamo kako to izgleda u ustima posle 90 minuta intervencije. Dobro, otvorite usta, zatvorite.